Srbi su osnovali Rim, prvi srpski kraljevi i prvi Serbijev zakon. Nastavljamo spisak srpskih plemena u današnjoj Italiji prema Milošu Milojeviću. Priča se da su Eneti ili Veneti ili Vendi Vedi naselili u Italiji posle pada Troje. Svi su tuđini i najstariji pisci govorili o ovome, ali Kejferdig ih pobija. Skimon Hioski govoreći o Venetima napominju da su imali 40 gradova, a ne pobrojava ih, a da su oni i isti narod sa Enetima, Brezima, Trojancima i tako dalje. Jemči nam isti Shmine Hioski. Oni su od Vajdaka zauzimali sve to današnje Mletačko kraljevstvo i preko toga koliko dolazi od Alpskih planina pa sve do Pada i od Jadranskog mora pa do Istre i Gardskog jezera. Na njih su napadali razni narodi i to otprilike 400 godina pre Hrista Gali, odnosno Špartanci, to jeste Španci. Među gradovima najznačajniji je bio Pativija, Spina, Altnum, Andrija, Atri, Beluna, Večeta, Grad, Vida, Vidin, Videna, Celina, Ravena. Padva reka, a u ovu su se slivale Treba, Tara, Štira, Tičina i tako dalje. Srbi osnovali svoj glavni grad na Alpenima i nazvali ga Ruma. O vremenu podizanja Rome, Rima, ali po svojoj prilici najprihvatljivije Veronovo tvrđenje da je Rim osnovan 754. ili 753. godine pre Hrista. Raseni ili Etrurci u podizanju večnog grada izgrađuju izuzetno bitnu ulogu. Po sopstvenom predanju Latini su Trojanci, a Ene se oženio Lavinijom, kćerkom Latina, začevši lozu Julija, koja je prenela antičku srpsku kulturu zapadnoj Evropi. Rim je osnovan na mestu ilirskog srpskog grada Gortine polovinom 8. veka stare ere, ali prvi pisani izvori o njemu su mlađi više od 400 godina. Zašto su Trojanci ili Latini alias Rimljani zaboravili da pišu čitava 4 veka po osnivanju Rima? Apeninski Trojanci su govorili jezikom Briga, srpskim jezikom, na čijem dijalektu je pisana originalna Ilijada oko 1000. godine, a po vladajućoj istoriji prevedena tek 400 godina kasnije. Ako zaista postoji prekid u vremenu rimske pismenosti, kako onda istorija danas zna za 17 trojanskih vladara pre osnivanja, odnosno do osnivanja Rima, ili su oni izmišljeni kao što je skinuto slovo R jer Sabini zvuče manje srpski od Sarbini. Očigledno da se ovdje radi o prikrivanju rasinskog, to jeste raškog ili trojanskog pisma i kulture. Sama reč Rim etruskog je porekla, a naučnici tvrde i dovode je u vezu sa etruskim imenom Ruma, tvrdi ruski naučnik N.A. Maškin u delu Istorija starog Rima. Da je Rus Maškin u pravu potvrđuje nam i naziv iz starosrpskog rašanskog jezika za dojku Ruma. Prvo ime Rome je bilo Ruma ili dojka sveta, jer su Grci držali da su Delfi pupak sveta.
rečnik grčke i rimske mitologije. Dakle, Srbi su svom novom gradu dali ime Ruma. U samom gradu Rumi Srbi su poštovali božanstvo materinstva dojenja koje su nazvali Rumunima Doljija. U srpskoj topografiji i danas postoji grad Ruma. Reč je o Sremskoj Rumi, podno Fruške gore, gradu iz Dunavskog basena srpskog naroda. Princ Enej podigao je Rumu i začeo julijansku vladavinu Lozu sa Lavnijom, kćerkom vladara Latina, gospodara onih rasena što su naselile Alpenine u vrijeme Serbonovog osvajanja sveta. Iz te Enejine loze u narednih 400 godina bilo je 17 vladara srpskog porekla. Enej je svoj novi grad posvetio supruzi Laviniji, a taj deo današnjeg Rima se zove Lacij. Tu je, tvrdi se, bilo prvo jezgro današnjeg Rima. Posle Eneja na vlast došao je Numa Pompilije, ali ga uskoro zbaci Amulije. Numijeva kćer zatrudni sa srpskim bogom rata Arjem, latinskim Marosom i izrodi blizance Romula i Rema. Amulije se uplaši da oni ne naslade presto i naredi jednom robu da ubije novorođenčad. Međutim, rob stavi decu u košaru i pusti niz rijeku Tibar. Navodno, kaže ovaj mit, decu je pronašao čobanin, a po drugoj verziji vučica. Kada su blizanci odrasli, saznali su za svoje kraljevsko poreklo, izbace sa vlasti Amulija, a na presto ponovo dođe Numije. Navodno, Romul i Rem stanu zidati Platinu, a u Trveju za prvenstvo u vlasti Romul ubije brata Rema. Posle Romula stolice Rome preuzima Tul Hostlije, a njega smenjuje Anko Marcnije. Sljedeći kraj Rume bio je Tarkvnije, stariji Etrurac, odnosno Rašani poreklom rodom iz mesta Tarkvnije. Ovdje se vešto menja mit i istorijske činjenice. Tarkvnija nasljeđuje brat njegov zet Serbije Tulije, jedna od najznačajnijih ličnosti tog doba. Rumom je vladao 44 godine do 533. pre nove ere. Serbije Tulije proširio je Romu na 7 okolnih brežujaka, opasao grad debelim zidovima, izvršio socijalne reforme tako što je građanstvo podelio na tribe i svrstao ih u 5 imovinskih klasa. Tada je nastaju klase particija i plebejaca. Serbije Tulije posle skoro pola veka vladanja doživljava nesrećan kraj od svoje kćerke Tulije i zeta Tarkvnija Oholskog. Ove dve iscenirali su mu saobraćajnu nesreću tako što su brza borbena kola naletla na starog Serbija Tulija. Tarkvnije Oholi je također Srbin Rasen Etrurac i sa ženom Tulijom vladao je narednih 25 godina. Sa njim se završava period Rumskog kraljevstva 510. godine pre Hrista. N.A. Maškin, istorija starog Rima. Dakle, prvi romejski i rimski zakon je čuveni Serbijev zakon, a regulisao je vojničko, državno i teritorijalno pravo. Ovaj zakon temeljio se na iskustvu drevne srpske državnosti i drevnih srpskih zakona, pre svega na Manuov zakon iz vremena vedske civilizacije. Srbe na indijskom podkontinentu i čuveni Dušanov zakon u 14. veku Hristove ere temeljio se na odredbama Manuovog zakona, što je u istoriji prava već elaborirano. Čuveno rimsko pravo je u stvari zbornik pozitivnih zakona dvojice Srba, najvećih vladara Srpskog romenskog carstva Konstantina Velikog Stojana i Justinijana I upravde pravodublja.
a objavljeno je 5 vekova posle Justinijanove smrti, dakle u 10. veku Hristove ere. Srpske države na Balkanu i ratovanja Srba, Moravaca i Rimljana pre nove ere. U vrijeme stvaranja Srpske kraljevine na Apeninskom poluostrvu na Balkanu su Srbi imali 2 velike svoje države, Iliriju i Sardiniju, a u Maloj Aziji još nekoliko manjih država. U 9. veku pre Hrista Srbima je vladao Karan, čija se prestolnica nalazila u Velesu. Njega je nasledio sin Kojilo sa prestolnicom Odeni, a koju su nasledili kraj Perdika I, potom Perdika II i tako dalje. Srbi Raseni ili Etrurci nazivaju Srpskom imperiju Zonaru, Srpsku staru državu. Tim imenom označava i carevinu Filipa i Aleksandra Velikog Karanovića. Aleksandar Karanović od roda Temenića i Karana koji su živjeli u centralnoj Srbiji 335. godine pre Hrista kreće u osvajanje svijeta. Pre odlaska na istok Aleksandar Karanović prolazi dolinom Morave i uz ta 2 sukoba na Staroj planini i u Sremu osvaja bez borbe cijelu tadašnju Evropu kojom vladaju srpska plemena i srpskim vladarima izdaje povelje kojima potvrđuje srpske privilegije u Evropi. U tom pohodu Aleksandar odlazi i na Apeninsko poluostrvo, bez otpora ulazi u Rim. Oko 335. i 332. godine pre Hrista i sa Romejima Rimljanima sklapa ugovor o vazalskim odnosima po kojem su građani Rima bili dužni da plaćaju godišnji porez Aleksandrovoj državi, odnosno njegovim namjesnicima. Taj deo srpske veličanstvene istorije danas se ne spominje u kontraverznoj istoriji Rimskog carstva. Tek kada je Aleksandar Veliki učvrstio i obezbedio zaleđinu, onda prilazi Helespont i osvaja Persiju, Bliski istok, zapad, odnosno istok Egipat. Aleksandar Karanović stvara 4. srpsko svetsko carstvo i proglašava se za 3. boga Baka. Primjen u Egiptu pred Amonovim hramom kao božanski sin. Godine 387. pre nove ere Srba i tribali narod Morava zajedno sa Sorbima osvajaju Pirenejsko poluostrvo, Rodanju, današnju Francusku, koju ću Rimljanina kasnije nazvati Galijom, pokoravaju i Apeninsko poluostrvo. Morava, narod od Indije do Irske i od Tibeta do Atlantika. Pre nego što počeo opisivati dalja ratovanja Srba protiv Rimljana, možemo da kažemo nekoliko najvažnijih podataka o narodu Morava, koristeći istorijske najtačnije i najrelevantnije izvore. Od svih Slovena raziđoše se Sloveni po zemlji i nazvaše se imenom svojim po mestima gdje sedoše. Oni koji došavši sedoše uz rijeku po imenu Morava nazvaše se Morava. Pleme Srbin, pleme veoma opasno za svoje protivnike, pleme Morava, a do nje odmah Moravnji. Ova veza plemena Morava i Moravljena se prvorodnim preistorijskim medijima veoma važno uporište za poreklo Srba. To pleme narod Morava koji sedi uz Moravu antički Grci će prozvati tribalima. Morava je planetarni fenomen. Morava je istovremeno hinodrim, hidronim, oronim, toponim i etnonim. Odnosno, ona je oduvek bila, a to je danas istovremeno i rijeke, planine, nacija i narod i zemlje i države i administrativne oblasti, a tu je i širina pojma te sve obuhvatnost Morave kao geografskog, istorijskog, etničkog i kulturnog pojma nema nijedan drugi naziv, termin ili pojmovnik na zemaljskoj kugli, a u drugoj istoriji Srba Morava je zapravo bila sve to.
Još je Pavle Šafarik zapazio. Morava jedna, jedva da se mogu pobrojati. Miloš Milojević otkrio je i zapisao na svom velikom putovanju od Indije do Kine, do Jadrana i Baltika preko 700 srpskih etonima, oronima, toponima i hidronima. Da su Srbi svuda tamo gdje su boravili, živjeli i prebivali, ostavljali su jedino isto ime i svoje države osnivali. Može se navesti i primjer Moravska. Narod Morava bio je rasprostranjen od Indije do Irske i od Tibeta do Atlantika. Miloš Milojević Morava i Moravci. Nastavit će se.